muri iyi minsi ya vuba nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruye umujyi wa Goma, abakurikirana hafi politiki yo mu karere by'umwihariko yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kumvikana kenshi bavuga ko iki cyari cyo gihe cyo kugira ngo bamwe mu banyapolitiki bakomeye bagiye batangiza inkundura yo guharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bazanwa nabo bakagira ijambo mu biri gukorwa. Abenshi bagarukaga ku izina rikomeye riri mu batangije umutwe wa CNDP ubu yaje guhinduka M23, General Laurent Nkunda, umunyapolitike n'umusirikari icyarimwe ukomeye wigarurira imitima y'abanyekongo benshi atari abavuga ururimi rw'ikinyarwanda gusa ahubwo n'abandi benshi muri rusange. Ese uyu mugabo aherereye aho ari se kuba yafatanya na M23 byashoboka? Imyaka imaze kurenga 9 General Laurent Nkunda wayoboraga umutwe urwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo CNDP atawe muri Yobe ubwo yageragezaga kwinjira mu Rwanda hanyuze mu karere ka Rubavu. Kugeza ubu urujijo ni rwose ku maherezo y'umugabo. Nkunda yafashwe amaze iminsi agaragaza imbaraga zidasanzwe ku rugamba inyeshyamba ze zarwanagamo n'ingabo za Kongo, ariko haza gukubitwa inshuro n'umutwe uhuriweho n'u Rwanda na Kongo wari ugamije kwambura intwaro no kumenesha abarwanyi ba FDLR muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu mugabo w'imyaka 52 wavukiye Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru afite amateka akomeye kuko yarwanye intambara yo guhagarika Mobutu ndetse akanagira uruhare mu ntambara ya kabiri ya Kongo yarwaniyemo ibihugu birindwi. Reka tuvuge gato ku ivuka rya CNDP na General Nkunda. General Nkunda yaje kwigomeka ku butegetsi we na brigade ya 81 n'iya 83 yayoboraga, yiyunga ku yindi mitwe y'abarwanyi bajya mu mashyamba yo mu gace ka Masisi, aho yaje gushinga umutwe yise Congrès National pour la Défense du Peuple CNDP. Muri 2006 nibwo CNDP yashingiwe muri Kivu y'Amajyaruguru hari umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Abawugize bari bayobowe na General Nkunda bavugaga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda muri burasirazuba bw'iki gihugu bibasirwaga n'abandi baturage batabibonagamo nka bagenzi babo ku buryo bahigwaga bukware bakicwa nk'inyamaswa. Ubusanzwe bimwe mu bice bya Kongo cyane mu burasirazuba hatuye abaturage bavuga ikinyarwanda badategwa ku buryo hageze ushobora gukeka ko uri mu Rwanda. Ibi ntibyapfuye kwizana gusa kuko mu myaka ya mbere y'abakoloni iki gice cyane mu rw'imisozi igihumbi, ariko inkubiri yo gushyiraho imipaka isiga ruhambuwe n'abari bahatuye bisanga Kongo. Aba baturage ntibigeze bishimirwa n'abanyekongo b'umwimerere batangira kugirirwa nabi. Inyeshyamba za General Laurent Nkunda ntizahwemye gukozanyaho n'ingabo za Kongo FARDC. Gusa mu ntangiriro za 2007 leta yashatse kugabanya igitutu cy'indwanyi ishyiraho uburyo bwo kuvanga ingabo bituma ahabwa kuyobora brigade 5 aho kuba 2. Aka gahenge ni karambye kuko muri Nzeri mu 2007 ingabo za leta zagabye ibitero mu gace ka Masisi zikoresheje kajugujugu zo mu bwoko bwa MI24 zica abambari ba Nkunda 80, bituma habaho ibiganiro bitatanze umusaruro kuko imirwano yubuye bikaviramo ibihumbi by'abaturage guhunga. Nyuma yaha General Nkunda yatawe muri yombi maze CNDP ihindura umuvuno. Mu ijoro ryo kwa 22 Mutarama ku isaha y'isa 5:30 nibwo General Nkunda yafashwe ubwo yashakaga guhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda n'iza FARDC batangaje ko abarwanyi be basabwe gushyira intwaro hasi. Uyu mugabo yatawe muri yombi maze bidatinze General Jean Bosco Ntaganda atangaza ko yamusimbuye ku buyobozi bwa CNDP maze anemera ivangwa ry'ingabo ze n'iza leta. Imbere yuko kwa 23 Werurwe 2009 yashyize umukono ku masezerano y'amahoro na leta ya Kongo bemeranya ko uyu mutwe uhinduka ishyaka rya politike mu rwego rwo gusaba kurekura imfungwa zayo. Aya masezerano yaje kutubahirizwa bibyara amahari yavutse mu mutwe w'inyeshyamba wa M23 bisobanuye itariki y'amasezerano yasinyweho umukono. Izi nyeshyamba zikaba zarabayeho kuva muri 2012. Ikivuzo cya Kongo kuri Laurent Nkunda cyatewe utwatsi. Nyuma yo gutabwa muri yombi kwa General Laurent Nkunda, leta ya Kongo yifuje kohererezwa uwo mujenerali, ariko u Rwanda rubyima amatwi bitewe n'uko nta masezerano yo guhererekanya abanyabyaha yari ari hagati y'ibihugu byombi. Ibi byongera kuko mu mategeko ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihano cy'urupfu cyari cyemewe kandi u Rwanda rwaragikuyeho kera. Ibi bigatera impungenge ko uyu mugabo yari kugezwayo akaba yagirirwa nabi kugeza ndetse no kukuba yakwicwa. General Laurent Nkunda ku kijyanye n'imyemerere y'uyu mugabo w'ikinyabupfura akaba n'indwanyi icyarimwe, General Laurent Nkunda yavugaga ko yakiriye agakiza kandi ajya yambara agapesu kanditseho Ribos of Christ kandi ngo ari pasiteri mu idini ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Muri 2005 Laurent Nkunda
yarezwe ibyaha bibangamiye uburenganzira bw'ikiremwamuntu n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Rahe ICC. Mbere yaho muri 2002 yari yararezwe kuba yaragize uruhare mu icwa ry'abantu 160 ikisangani mu guhosha imvururu zari zihari, aho bakanavuga ko yishemo intumwa ebyiri za Loni zakoragaho iperereza. Ibi byose ariko General Nkunda yarabihakanye cyane, avuga ko uyu muryango mpuzamahanga ntacyo witayeho ku mutekano w'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bicwaga, nk'uko ntacyo bakoze muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. None amaherezo ya General Nkunda ni ayahe? Ku itariki ya 26 Werurwe 2010 urukiko rw'ikirenga rw'u Rwanda rwanzuye ko General Nkunda ataburanishwa n'inkiko za gisivile zisanzwe kuko inzego za gisirikare arizo zamufashe. Mbere yuko ubutegetsi bwa Kabila burangira, byatekerezwaga ko amaherezo ya Nkunda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari uko hari kuzajyaho nk'ubuyobozi bushya busimbura ubwa Kabila, cyangwa se ubwa nyuma yaho bukaba bwamwifashisha muri icyo gihe, ahanini bitewe n'uko uyu mugabo yakunze kurangwa na discipline iri ku rwego rwo hejuru. Gusa ariko ibyo ntibyaje kuba, kuko ubu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iyobowe na Bwana Felix Antoine Tshisekedi ntabwo bigeze bagaragaza ko uyu mugabo bamukeneye. Nubwo muri 2002 ICC yigeze gusaba gufata General Nkunda bikaza kwangwa n'ingabo za Loni zibungabunga amahoro muri Kongo MONUSCO, ibyo kumushakisha bisa naho byataye agaciro, kuko bizwi ko uru rukiko rwiziritseho ruhatana kugeza rumubonye, ariko we ntirwakomeje kumushaka. ICC yashinjaga General Nkunda ibyaha by'intambara, ihohotera rishingiye ku gitsina no kwinjiza abana mu gisirikare mu myaka 5 yamaze arwanya na burasirazuba bwa Kongo. Kuba uru rukiko rutakimushakisha ni ikimenyetso cy'uko bishoboka ko nta maraso y'inzirakarengane basanze muri ku ntoki, akaba ariyo mpamvu bamuretse. None koko iki cyaba ari igihe cya nyacyo cyo kumugaragaza? Ese uyu mutwe wa AFC M23 umugabo nka General Nkunda w'ubunararibonye ni ingenzi kuri wo? Wowe ubibona ute? Reka tubiganiraho muri comment. Jubundi nitwa Eric Rukundo, Sage Direct. Si byose amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi nzo tuganiraho kuri channel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ntawema kugutegurira. Naho butaha.